kan riat angin tunlai hian Russia le Ukraine inkar chanchin te ngai zol kong le Mizoram Assembly budget session nei mek chanchin thar le social media an lua khat ne hle a chuti lain tun tuma hian Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal le an party Aam Aadmi Party in tun hnaya beina an ma chon chanchin le an chan le dan te kan clear hovin kan ngai thla ho don ani thakalta February ni somni khan Punjab Assembly election nei ani a seat muhnember turangai Aam Aadmi Party in thandon hnai te a na sataka beina tokin ni thum chawin in thanni turadang to tia February ni som paruk khan tunma Aam Aadmi Party din tu te jingami le Kejriwal a thian thaber te jingami sangni som pariat Rajya Sabha in thana ticket a hmulo awanga party atanga chuak ta hlaphuah thiam Kumar Viswasan chanchin bumi pakhat zo na a chan pa in Arvind Kejriwal chu India ram tender tumtu polte ne na inzom na neya apua sangni som pasari Punjab in thana po khan chutiang pol India tender tumtu te nen chuan an thok ho ni in a soi chutiang India tender tumtu te ne na inzom na nei chu thra ti lo thu Kejriwal a hril chang po in Kejriwal chuan in thanan chak theina turani don phot chuan poya ti lo thu le Punjab chu ramzale na siama Prime Minister ni hial te po adu thu in a chang ni in Kumar Viswas hian a soya chu thu Kumar Viswasana soizo vele chuan Congress hovin na satakin Kejriwal le Aam Aadmi Party an beizui ngala Punjab Chief Minister Charanjit Singh Chani Baka Rahul Gandhi le Priyanka Gandhi te po in Punjab election campaign hun morbok nan Arvind Kejriwal ami fir fiak ani thu le India tender vek po poi tilo tu ani thu na satakin antlang au pui ngal Congress roi tu te mai baka Prime Minister Narendra Modi po in he thu vek hiron soilang vele in Uttar Pradesh in than campaign na a Kejriwal chu mi fir fiak India tender po poi tilo miten om tak chua in aron chua vele a tin hetia party lian pui pui ten an beiron mai baka hian National TV channel lian ho zong zong in Kumar Viswasa thu soi chu chua darin an du du in an zel din zuya chutiang chuan in thandon te a tak tak na takin Aam Aadmi Party chuan beiron an tok ta ani chutiang na taka beiron an to lai chuan Arvind Kejriwal an chanchin bumi te zo na changin ti hian a soi ve thung tuna hian Prime Minister Modi ji Congress leader Priyanka Gandhi le Rahul Gandhi Charanjit Singh Chani Captain Amrinder Singh Navjot Singh Sidhu le Akali Dal leader Subhir Singh Badal ten tangtlangin thu pakhat an au puya India ram thendara apeng pakhat zoka Prime Minister ni tuma kumsom kalta atanga lo be chhongar ngara minpu he an mi pu na hi han ngai tu chiang ula in nui ati zat ve ngei ka ring an mi pu ang hi ni tak tak ta angila mi fir fiak lian le hlawom em kani ti na ani ang chu ni thei tak takin min ngai reng em min han chang te u heng kumsom kalta te hian Congress in kum thum chung ro relin BJP in tu na kum sari an mang zo vele mek ani a an mi pu ang khian mi fir fiak rap thak tak le ram him na le in pum khat na ti chetu ni tak tak ta angila Congress le BJP sarkar te hian engwangin nge min mana zela min khung lo tu na an mi pu ang hi ka ni tak tak ani chuan ram ven him na kong an sarkar lo cham zia lan tir tu lian tak ka ni ti na ani ang chu wangin an mi pu na hi thil oi om lo nui zat thak tak ani a mi puite ta na dam doi in sak tu school thatak tak sak tu le sa kho mun thiang hlim tlo a mi zin kwaltir thin tu hi mi fir fiak kaloni ani chuan khovel mi fir fiak a zonga thlum ber le ngai nat om ber kanita ve ang tunma in hetiang mi fir fiak mi puite ta na kong pui tha siam sak tu tui in tur sem tu electric chit tur pe tu le an rong bol sak tu hi an pian om kala hrengai lo hian mi pu na hi han en chiang ila ama saberin Rahul Gandhi an min pu a atuk chia Prime Minister in chu tongkam bok chu ron chak chuak vele in ahnua Priyanka Gandhi le Subhir Singh Badal ten an ron au chua pui vele ngal bok ani kha Rahul Gandhi athu soi hi mi puin an oi lovin an nui liam pui mai thina engtika emoh Prime Minister Narendra Modi an Rahul Gandhi athu soi a soi chong vele ang ti hi mi in rin ngai na po an hrelo
mase tuna ti hian keima min beinan Modi ji ngei po in Rahul Gandhi thu soi alo soi chhawng ve ta ani hi tin hemi fir fiak rap thlak le lian em mai an man chhuah dan te hi angai nomasin kan hnung kum sari kalta a BJP sarkar aron pian tan tir phata tang khan Modi ji hian ka office le ka chen na in nge ya po Delhi police ron tirin engkim an ron dap chuak veka mase engma an mulo anua income tax enforcement directorate le agency dang te po ron tir zelin ka office mai ni lo ka bedroom thleng hial an ron dapin an ron ching leta chuti chungpo chuan engma an hu chuang lo mase ni khat chu hlaphua thiam pakhatin mipuite ma a hla sakzo in kumsari kalta khan Kejriwalan India hi bung ni a then sangin keya bung khat prime minister kani anga nang ale lam prime minister ini ve thungang min ti in chanchin bumi pakhat hne na asoya chumi hnu Rahul Gandhi an chu thu chu asoi chhonga chu Rahul a thu soi chu prime minister in lo ngai thlafu in chu ta tang chuan alal naram chu nga mi fir fiak lian tak pakhat awa kwal thu chu alo hre chuak ta ani ti chuan a omzia chuan hlaphua tu pakhat khan he mi fir fiak hi man chuak lo ta se herama sarkar agency zong te hian engtika man hre chuak don lo ti na ani a herama party lian berber pahni swai tu ten hetiang mai maya thu ho le belchian dol lo lutuka ramchung himna ngong thei thil fiam thu tho nan le politics khel nan an mang du mai hi makkati hle mi puite rong bola antana hospital le school te ka sak thin lai hian eiruk ching politician te ro chuan min hlawa anmu manga te min hmu in an lo mu thil theilo pha hial thin chutiang taka min hlawa wang chuan antan mi fir fiak te po chu kaloni ma na Union Home Minister in Punjab Chief Minister hne na ka chungchang thu hi anlak thu tak tur thu le chui zui nge ani tur thu a hril ni in kan ria a kalaka hian thu buai an ziak lut le ngei don ni po in alang ma se eng thu buai po ziak lutin min chui don se ka in pein ka in ring ani ti ka soi nga le ti in tuna Kejriwal mi fir fia kan pu na chungchanga Aam Aadmi Party thu buang tu Punjab ko in charge ni bok Raghav Chadha an February ni som pasari a press conference aneya thu soi lo ngai thak chun zom ila voin hian Punjab mi puite ai o in heng party ho hi an mi phiaruk na le an mi be na ti top turin ka ria ti re Punjab mi puite hi hetiang thu mai manga bum kwal chi an ni lova tunin thlan lo om tura hian party thiang hlim mi puite rong bol sak tak du mi Arvind Kejriwal le Bhagwan Man te tang kop hi vote turin ril ru an siam fel vek to heng party bol hlole ten om ho hian enge an hlo em kan ti chuan party thiang hlim Arvind Kejriwal party Aam Aadmi Party in Punjab a sarkar na siam ani chuan heng party bol hlo ho phambak le an politician ten mi puisum anei ruk thin zong kumkhua ta na ti chiata ti to plen mak ani don wang ani chu thil chu atakin Delhi a thleng to a Delhi mi puiten Arvind Kejriwal party voi khat sarkar na han pek nu in zong changin ne takin an thlang tling non on a heng party bol hlo le politician ten om ho sum don na le an dor kong khar te chu nget taka kal hnan alo ni ta ni chuwangin Punjab a po Kejriwal party voi khat an ron sarkar ani chuan mi puin thlang non zelin kumkhua in politician ten om le party bol hlo ho sum don na chu ti topin om don ti na hani a chu an ngai ngam lovin an hlawani chuwangin chu an thil hlo chu a thlen lo theinan in thlan ma nge ya engemoti tala Punjab bo ruak thak danglam hi an tum ni in chutiang tur chuan thil chetin reng po ti hre an nei lo sangni som pasari in thlan dona Punjab a bompuak te po kha kan la hre thawin ka ring khang te po kha tu te ti tir nge ni a tu ten nge a hlok na tel han ngai tu te u voin thleng hian kha sangni som pasari bompuak chungchanga khan investigation nei alani lova charge sheet file alani heklo chuwangin heng sarkar le heng party bol hlo ho hian Punjab bo ruak ti chiata vote mu na turani phot chuan poirap thlak tak khoi po an hre lo ani ti in hre theyang anni ho miswal thil ti theisi ho hian sangni som pasari in thandona Aam Aadmi Party ti mual phonan le ti hming chiat nana bomman ti puak ang bok khan tuna hian Kejriwal mi fir fia kan pu le ta ni a
voin hian Punjab mipui te ayo in Bharatiya Janata Party, Congress Party, Prime Minister Modi, Chief Minister Charanjit Singh Chani le an zawai hne na hian chiang takin Punjab mipui te hi du abum kwal tur an nilawa in thlana an vote tur party an thlang fel vek to ti ka hril du chumi pa chuan Punjab mipui te hne na po hei hi ka cha du darkar somsari pahnih lo om tur chung hian Punjab a thu thar mak pui aron dar le chuai dona video lem inpu na lem le chanchin thar phua chop tu te emomi fir fiak le rap thlak tak anga inpu na te kan la mu belin kan la hriat bel zelang ma se chu tiang ma chon tur le dong song tur chuan kan in pein kan in ringa mipui te po lo in ring lok theu turin kan in cha ani tin tuna an dot soi le an mipu na zonga an thulak na ber le abul tum tu Kumar Viswas a hne na po hei hi ka zote ithil hriat hi adikani chuan sang ni som pasari atanga ni min thleng khan engwangin nge ingoi reng in thandon ni thum ni li chau a om to tia iron hre chuak thara thudikani si chuan engwangin nge security agency te iril hriat lo sang ni som pasari in thandon a Kejriwal an India atanga Punjab lak shana tum thu a hril che ni ini soya chung hun lai chuan Kejriwal party ai oma sang ni som paria thleng po in ila om chun zom zel sang ni som paria tai be sei Rajya Sabha ticket I mu tak lo awangin I chuakin I hel zui ta ani a ipu na thu khi adikani si chuan engwangin nge hriat rual party chua sana security agency te hne na I report lo in thandon boruak so san wanglai campaign hun top don to a hetianga iron che thuta wang hian Punjab mipui te le ramchung mipui ten an ngai dam ho lawang che hetiang boruak tang takara hian soito angin February ni somhnia Punjab in thlan chu nei fel ani a karle ni ngani March ni soma khian vote chiar ani ang tuna hian Uttar Pradesh a in thlan la nei chun zom zel ni in party sang in thanem ngai takin campaign be pui an thlak meka Aam Aadmi Party po in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal le Rajya Sabha MP Sanjay Singh hovin be pui an thlak ve mek zel Uttar Pradesh a po hian BJP lamin Arvind Kejriwal hi mifir fiak ramphat san tu ni in an la pu chun zom zel chuti lain Kejriwal ero in BJP le Congress Party chu party bolhlo le eiruk ching sarkar nan chel chunga na tho thra soi tur pakhat ma nei lo vote zon nan tak ngial po a na tho thra le mathlir thra soi tur an nei lo awanga Kejriwal ami fir fiak ani ti thu manga vote zonga le Aam Aadmi Party ti ming chiat tuma apu let ve thung Aam Aadmi Party din tu te zinga mi poimo le Kejriwal a thian hnai tak then khat Kumar Viswas chau po ni lo midang engemaw zatin mimal ngai dan le du danin an lo na wang le chan sang awangin Aam Aadmi Party hi an lo chua san ve to a mase vo in thleng hian an ma ni hotu le ti chiat du tu Pumodi ale Amit Shah te omna party BJP le sarkar lai pui agency sang po in Aam Aadmi Party le Kejriwal a hi dan anga thiam lo chantir theina rem chang engma an la mu chuak theilowa chumi hnekin India rama sarkar zong zinga thiang hlim ber le leiba nei lo sarkar om chun an ni ti an nem nget ta deuh zo kani chumai po chuni lovin an kumnga trama zo a in thlan an ma chon le ma sak ber na a assembly seat somsari omna seat somruk pahni ngot mai pe in Delhi mi puiten an chunga ro rel turin ne min an thlangtling non le nga lani ti te po kan soi to thin kha tun tuma eptu party sang ten mi fir fia ka han pu le luai lai po hian Arvind Kejriwal hian Punjab in thlan ma chi ani February ni som pakua khan Delhi sarkar school sang te thuam that nana classroom singkhat sang ni zali som thum zet an sak bel chu ro pui takin na honga chuminia thu soi le education minister Manish Sisodia thu soi te po video dot le lama ngai thla ho le thei tura in ngai la tun tuma tan chuan heti chin hini se ka video te hi min lo like sakin group sanga min lo share dar sak ve thin don nia mang thale ri vek phot ule